Muthikiri wakwa ningukethia rito ni Yesu Kristo urori mwathani na muhonokia wetu. Mbeta Reverend Peter Kanyonyo kuma EAPC Bible College nio nditanaga tumiria na muthenya naru mwathani tutharimite twithe turia munagwe nikenda nka kitharimo kirigwe. Ndenda kwaria mantu jegie ukiki kana umenyeri wa into bira Murungu atwete na gichongo bameta stewardship na tukathoma maandiko kuma kiri kuria Mathayo tuigo mantu ya talanta iria mwathani anenkanirite na nendaga imenyerwa. Tukathoma Mathayo 25 mustari wa 14 tuthome mwankara mwathani agatumbithia. Biblia iriuga atiri na rei unene bwa iguru bukarita muntu uria wetite ugeni areta ndumba ciawe arainenkera into biawe aranenkera imwe ikundi biambia bitano ingi araminenkera ikundi biere ona ingi kimwe o imwe kiri cio araminenkera o uria inya yayo yang'ani arachoka areta ugeni na igita o riu iria yanenkeri ikundi bitano irathuria bio irabiongera ikundi bingi bitano ningi na kinya iria yanenkeri biere kinya yo irabiongera biere bingi ende iria yanenkeri gikundi kimwe ireta irenja nthiguru iraitha gikundi kia mwathani wayo na rei matuko ja maingi jathiria kuthira mwathani wa nthumba yeu areja arathana ati akero utaribwa mbia ciawe ni nthumba yu iria yanenkeri ikundi bitano ireja kiriwe iramuretera ikundi bingi bitano irauga mwathani wanenkera ikundi bitano atire nibiongerete bingi bitano mwathani wayo aramira nugitete bwega ndumba enjega ningi agirite uragirite kirinto bikai ngakwethia munene wa into bibingi kuruka kugwerwe ni kwa mwathani oku na iria yanenkeri ikundi biere ireja irauga mwathani wanenkera ikundi biere atire nibiongerete bingi biere mwathani wayo aramira nugitite bwega wendumba enjega na yagirite uragirite kirinto bikai ngakwethia munene wa into bibingi kuruka kugwerwe ni kwa mwathani waku na kinya iria yanenkeri gikundi kimwe ireja kiriwe irauga mwathani ninkwije ati uri muntu mumu ukethaga aria utiandite ukothurania aria utiandikite ni ndagukirire ndireta ndiraitha gikundi giaku nthiguru atiri giki nikio giaku kiongwa ndagucokeria ende mwathani wayo aramira nthumba embe na yothao wije ati nkethaga aria antiandite ningi mbuthuranagia aria antiandikite ni untu bu wabwirite gwikia mbeca ciakwa ndene ya bengi nani ndachoka mbije gucokerwa ni mbia ciakwa na mpongeri yacio niu mutunya ni gikundi keu bonenkere uria urari na ikundi 10 ni kwithirwa o muntu uria uri na into no kaewa akurukithirwe ende muntu uria utina into
agatunywa kinya kiria ari nabyo, kinya biria ari nabyo. Ningi thumba yeu mburato migereni mugunduni juria juri ome kou gukaraga na kurira na kuria maego. Muthikiria wakwa ya uria ndakwira turenda twarie mantu jegie ukiki. Indi kabere gatwambe twire Mwathani atharime ruteto rwagwe. Ithe wa Mwathani wetu Jesu Kristo, ningugucokeria nkatho na ngakutharima nuntu bwa wega bwaku. Baba, mbijite kwaraniria na muthikiria mantu jegie ukiki no rungamiri bwa into birio tutharimite nabyo. Ni untu gutuwetu Murungu mwega utinenkerete talanta mianya mianya. Twakuromba waranirie natwe ututare nikenda tukomba gukaria talanta na biegwa na itharimo birio tutharimite nabyo. Na iritwe nira Jesu ndaromba na kutharima ruteto rwaku. Amen. Muthikiria wakwa, ninkwenda kwaria nagwe kagita gaka mantu jegie ukiki kana urungamiri bwa into biria Murungu atwete. Na kintu kia mbere kiria mpenda turia mukeki no kana steward no, murungamiri no. Murungamiri kana mukeki ni muntu uria ukaragia into na mantu jate jagwe, akanenkero mantu jaitha nikenda agakaria, nikenda akagwata nteto yu airikie akimenyaga bwega ntuku mwene into biu agachoka na muritiro tari. Ntumi Mwathani nkumenyithia bwega ati gugo wejire nthiguru eje gutheri utege ntu wejire nakyo, wejire uri kithuno no gachoka uri kithuno. Endi no ntu Mwathani ni mwega na mujurwa ni kiao na tutharimite na into bibingi, na tutharimite na talanta nyingi, na tutharimite na mawega ja maingi. O jaria erigirite ari kou iguru agichoka kana batu tugita kiriwe tweje twite otari butina ndao no tari butina hasara. Ande wijo mukeki ni kwenda kumenyithia mantu jaire jathatu jegie mukeki mwega. Gintu kia mbere kira kiegania na mukeki ou ndeta murungamiri no mwanka bombere ethirwe ari mwitikikwa. Bwajaire bura tukaria na arua no mwanka akare aije akarita ithabu etawa accountability, aga atarithia mwene into biria nenkerwe uria agitite nabyo. Na no ntu batu turi arungamiri Mwathani na kwirigira, number 1 twithiro turetikikwa, number 2 tugetithio nene bwa Murungu asara. Kambaria bwa mbere Murungu na kwenda twithiro turetikikwa. Mwetikikwa ni muntu wa kwirigirwa. Mwetikikwa ni muntu uria umba gutigirwo mantu ni mwene mantu jau na tithirwe no gwa na kethirwa ije mantu ja jarungamiri bwega na mantu jawe jatithuka. Ni muntu uria muntu omba kwirigira no ngwita mwitikikwa. Mwathani na kwenda wa mwitikikwa. Nori kana bwega gutikyo wejire na kyo nthiguru iji. Wejire otheri no gachoka otheri. Mwekuru owe nwe imurungu kwete. Ana bawe nabo ni Murungu kwete. Ngugi ewe neo ni Murungu kwete. Kinyainya ya mwere ewe neo omba kwethira ogikumairi antu neo imurungu kwete. Na kinyamoyo no Murungu kwete. Na no nto imurungu twete kiria kwenda kiriba utwie ni twithiro turi arungamiri etikikia. Antu bomba gwitikwa faithful.
na mwathani na kwenda twa etikwa na njira ithatu kiri mantu jathatu kethira ageta na mbere gututharima. Wa mbere no mwanka withiro wi mwitikikwa kiri mantu jaitha ukethira kwithirwa nwirigaira ntuku imwe Murungu akutharima mantu jaku. Kethira nwendaga mantu jaku jakara bwega, kethira nwendaga njekwe kara bwega, kethira nwendaga na baku bakara bwega, ambeo gwate mantu jaitha bwega. Gwata kanisa mwathani bwega, gwata ngugi wandiki bwega. Wewe mutongeria wetu wa gisiasa kana mutongeria wa ntora kana nya mutongeria ouro kethirori obichie Murungu akunenkerete migwate bwega ukimenya gate yaku na we mwitikiku kirio na wona wa mwitikiku kirinto bia itha Murungu agakaria mantu jaku na Murungu agakwa mantu jaku. Magita jara mainge itwandikagwa na no thioronke nyogeta masibitari jetu ugeta machukuru jetu na no wigwe kema wethirari mubetu ngwira bakurita staff room gutuma burana kwaria na kutheka ana bawe no tube boarding weta ke daktari ukethira gwe atita ngugirere gwe atetiriti mwajie bwega ate mwariria bwega igukara emurumaga na umugondokera na kawejite omotethio. Mwathani na kwenda gwata mantu jawe bwega akunenkera obichi akunenkera antu bawe okaria akunenkera ngugi okaria akunenkera okire akunenkera okaria. Mwathani na kwenda wa mwitikikwa nikenda na gwa akaria mantu jaku. Antu bara baingi betu ibanenkagiro ngugi na bakauma kingugi na irumi ukarega kumenyera na baitha nteto igachoka kire na baku ukarega kumenyera mwachie ukorirwo na mwiri kinyagwe ukanengerwo gitikia gisiasa ukarega gukaria no karia ntubara witete gutongeria na nteto ikejo guchokera no kuru. Tuonete askari baba inge Mwathani abanengerete ngugi cia bata cia ukaria nthiguru yao no karia ntubao endiria bageta bakarire na benyangi nto byao na benyangie obichi yao muthieni batikurago kurubuthongi. Ni wendo bwakwa muthikiria wakwa we mwitikikwa kirinto bya itha muntu akwebuti ulimira ririme bwega na ruju kwamba kwandika na kinyagwe muntu akunenkera matatu mwititheria mitithia bwega na ruju Mwathani agakweku itugwate mantu jaitha na Murungu akagwata jetu. Ukeja kwitho nwirigaira mantu jaku tiga gwita ngugi Murungu ngugi mwingi ugeri jakia migwate bwega na we mwitikikwa. Untu bojaire nubati kwithira we mwitikikwa kiri mantu ja makai kethira nwirira iria kwego mantu ja manene ni Murungu ukethira otekaria chiringi emwe tarante emwe kinyoka nenkero ithano otekaria na jara maingi nchithikaira na kieba kithomo ni kitwa thoma ngoria muntu ujwa inenkero tarante emwe akenjera nthi na karuma mweneo amwita kangumu amwiro kethagare otiandite no kanuraro otiandikite mburagia kethiro kanenkeri ithano ri takambuga ringi gure nyabundu kia mwetera mura. Antu betu Mwathani na kwenda tutiga kumaria na kumena matugo ja ntuku ja mantu amakai ndira Mwathani akwa tarante emwe migwate bwega ruju akwejiri weja na ijire chirinya au kia kuongere emwe cie ithano weja cho chire 10 au kene ajukie muthao akuongere cie 11 ni untu Mwathani wetu no ampongeri au mage emwe ageta ijire ageta inya akongere emwe ikaithano weja na chire 10 inye mutha wa kunenkera na ndi mwendo wakwa tiga kuromba mantu manene tiga kuminchokera Murungu na kwaramie ambe umenyere giu gikaiwe nakyo ukethiro otekaria baichikiri tebiki biki na ngari ukombokaria ukethiro otomba ukaria mantu makai
utiombo tithe wena chiringi 1,000 kinyoka yegwega na ikanichota itugwate mantu amakai na Murungu atukarithia jara manene. Mwendo wakwa o kairi we mukiki mwitikikwa mwathani na kwenda umenyera bombere ndauga mantu jaje jaitha bojairi mantu jara makai bwajetha tuna babata muno ukethiro nwirigaira Murungu akutharima na mantu jaje ja gutura mantu jara ja Kenya na Kenya mantu jaje ja muoyo ambio karia mantu jara jathiraga ukethiro tikaria mantu jara jathiraga ukaria muchiari ukuona ugatwaia nukaragia utikuona ukethiro tithamba mwiri ju tukuona watwira nuthambite mwiri ju tutionaga nkorweku ukethiro utikaria mbecha iji mwathani akwete uriona mbecha uketha kauga kana wendie majani ukauma nthu no gatanja ukethiro utikaria into bibi bya kuthira then ugatwaia ugakaria moyo utwira wino tonga bara butithiraga gutibu ukethiro umaga nthu imbecha ciaja nthiguruni kinyeguru mwendwa nkiuga nagwe gankwire ntije no gwitikirio kuruka nao na kwina barabara cia thahabu nontu utura kwinja nao na ndikaria kiragi gya kuthira kenda mwathani agwitikia na kiragi gya gutura no rigare nteto ina ikuma ni atire muntu anenkero chiringi taranta imwe ari mumikaria enjira nthi nabo ibo atumire mwathani wayo aramugera ome kuria kuri na kuria maego na kwinaina na mpie nyingi na mpurwa aramugera gichamarironi ni untu bakugeria kuria mukumenyera chiringi ko gatwaia wale moko karia mwiri waku na kumenyera mwiri waku ukethirwo te ona ndagitari ukeja kwithirwo tire bwega ukeja kwithirwo tekira nguo bwega ugatwaia muntu wandeni ena afya kinyagwe na ajitwe ena kithuno na kinyokie nakyo ena bu nande mwithikiria wakwa ni kwenda umenya bwega no gwata bwega ati ukeja kwithirwo nwirigaira mantu jaje ja gutura gwata bwega mantu jaje ja kuthira wakaria muchiari wa nthiguru aja ukombo twira nwendete baba wakaria kaniche mwathani ekuonwa aja ukombo kuruga kaniche iri ya Kenya na Kenya ukombo karia mutano nyakwe na mwaro nyakwe then kinyabo bange bakirundu ukombo bakaria ukomba kuthambia mwiri waku kinyankoro ukombo mithambia ni untu mantu jaraja thiraga jakathimwa na mantu jaraja gutura te taranta kwariria ki inkwaria kinyamantu jegie unene ba Murungu na bamuthia mwendo wakwa ukeja kwithiro mantu jau jeja gutura no jerigaira na no jerirairia jagwate bwega no jarikie ukarende guru ni aja mwathani natwikirite wirane ati tukara biega bya nthiguru na nyumeni atwe mwojo Kenya na Kenya imbugere bojaire nyuma ya kwa mwitikikwa na ibuba muthia na babata muno nyuma ya kwa mwitikikwa no mwanka wimenyere muno muno mwendo wakwa no tegere nkoro yaku ati ukario tonga mo Murungu ukaria mantu jaje ja kuthira nontu bajara jaturaga moyo nontu jaje jaturaga moyo iyo jathimaga jaria jaja nthiguruni aja jaria twina jwaja iyo jakauga jaja njeguru uraja gakara moyo gatukaegwa tutira kinya kiri moyo twegithai no jukaria nandi ukona jujungi ugatangoro ku nandi uketho inega bankoro ni nandi kinya iguru itikia igambara kuritita bwega tarante kumimenyere mwini nete na mbere kwina okeri kanaga
utari bubwega ibukwendekana mwene bautu na chokete agagwitia twana agagwitia mukuru agagwitia ngugi agagwitia into bionthe ne kendo karita utari bubwega na kendo tekaigwe nthao menyera into biu nandi ibwega muthikiria wakwa amukikio mwega katuminche metho turombe. Ithe wa mwathani wetu Jesu Kristo ningugucokeria nkatho nundu ba muthikiria wakwa uria wi mukiki wa into biaku uria wi mukiki wa kanisa yaku uria wi mukiki wa ngugi na njero munenkerete tutethie gwikaria Murungu mwega tukirikanaga ntuku imwe no chokete kaire nekenda twakuritira utari pointo birio tunenkerete nundu gugotendaga sara tutethie kugwata na kumenyera into biaku na ile tuna Jesu Kristo ndaromba na kutharimithia muthikiria wakwa. Amen.